Pamirsa regenerasi petani sampun sering nenten manggih sekadi napi sane kaptiang. Sawetara hasil penelitian nayang generasi muda nenten kedaut antuk limbakang bidang pertanian. Ring sejroning usaha regenerasi petani taler kata nampenin akeh pikobat. Guru Besar Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Profesor Inyoman Sucipta Mausang, kajian indik Pakida Generasi Muda, Sani nyayubin indikator ketertarikan, cita-cita, tur keinginan menjadi pelaku pertanian, kekan tenang kirang, inggian ring komoditas tanaman pangan, wiadin hortikultura. Indika inucap memargi santukan persepsi usaha pertanian kirang ijenin pikolihan, daki kirang nyane akses miwah aset lahan, saha kirang nyane pangruhan utawi pendidikan petani. Kedaud dados petani sane tedun taler memargi sangkaning akeh para petani wah kuentenan lahan ipun dados non pertanian mekadi pemukiman. Lianan punika kirang nyane kuagedan tur lebang kuentenan teknologi ring parikrama pertanian sekadi alat mesin pertanian, pupuk miwah bibit unggul, saha pembinaan penggunaan modal usaha pertanian. Fasilitas miwah wantuan dahat kabuatang mangde petani side kuantu ring sajroning nincapang kinerja produksi nyane. Uratian saking pemerintah pemekas ring regulasi industri non pertanian, nanging manah para pemuda ngelimbak ring industri non pertanian. Regulasi inucap nyokong para generasi muda akehan ngelimbak ring industri non pertanian. Sayu waktin nyane sumber daya manusia berkualitas dahat kabuatang anggen ngelimbakang pertanian berbasis ilmu pengetahuan miwah teknologi. Ngicenin uratian ring urgensi regenerasi petani kabuatang pisan. Bilih-bilih anggen incapang inovasi regenerasi ring bidang pertanian untuk ngejantenang hak atas pangan, ngerakse ketahanan pangan utawi ngelimbakang sumber daya manusia pertanian miwah pedesaan. Bali Pos Nguningayang.